Uvira ni Matata. Hapa Uvira ni Matata. Uvira niko barashati. Uvira tena Uvira hiyo Uvira. Niko masisi ndio kutoa hapa. 29 Uvira hiyo. Ndio ile mnyumba. Acha kwa fuyo ni register ma video. Unaona? murabyumva ayo no rusaku rw'ibiturika cyangwa se urusaku rw'amasaso. Aha ni mu mujyi wa Uvira. Reka mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana. Igihe tubonetse nk'ibisanzwe uje ko haya makuru mu ncamake, ariko kandi mbabwira ntituzatsinda. Ese koko kuki hakomeje isubiranamo aya masaso cyangwa se izi mbunda? Ni hagati y'Abazalendo ndetse na FARDC ikomeje ubushotoranyi. Ibi bibaye nyuma yaho ejo habayeho guhuza Wazalendo ndetse na FARDC, ariko bikanga bikanarana, ndetse FARDC ikaza gukora ikintu cy'igipindi cy'ikinyoma, ikabwira Wazalendo ko uwitwaje Jenerali Gasita agomba kuva muri uwo mujyi ndetse agiye, bakambwira ko ngo bamwambukije bamujyanye. Bamwe bavuga bati turamuhungishije, abandi bati hoya atagiye Kinshasa. Ayo ni amakuru akomeje gusirikira, ariko byarangiye ingabo abaturage bashinzwe kwirwanaho cyangwa se bakeneye kwirwanaho baba Wazalendo bamaze kumenya ko umugabo kumbi ngari ngo yaje mu mujyi. Ubwo rero nibwo intambara yatangiraga mu ijoro, amasasu barakubitana, ndetse kugira ubwo Wazalendo yaje kwataka ibirindiro bya FARDC bibiri. Ibi rero ndagira ngo babwire ko aha no guha umwanzi icyuho, kuko umwanzi we ni mutitonda. Ndavuga ubuyobozi bwa Kinshasa, muraza guha umwanzi icyuho, kandi RDF ifite gahunda yo guprofitira muri aka kavuyo. Niyo mpamvu rero bisaba ko Kinshasa igomba gukemura ikibazo, kandi niyo yagiteje, kuko na uyu munsi FARDC ikomeje ubushotoranyi kuri Wazalendo, kandi nabwe ko gahunda bafite ari gucecekesha cyangwa se guca umutwe wa Wazalendo. Mbibutse ko mwinjiriwe mube maso, kuko nimutaba maso biragenda nkuko kinane byamugendekeye. Jenoside Kagame n'agatsiko kabakoze muri Kongo bica abahutu bayigereka ku bakongomani. Nimwititonda niho birikototera, kuko ahangaha Kagame wari guprofita na karagatsiko k'amabandi. Aha rero nje vuga kuri izi ngingo ebyiri zikurikira, ariko kandi mbasaba gukanda aho hasi kuri iryo jambo ritukura aho kuri handitseho sabone cyangwa subscribe mukiyandikisha, ndetse mbasaba ko buri muntu wese yakanda like ukire ikiganiro gifungura utukana kuri like nta kintu bitwaye. Ako video rero nayo masasu nibyo biturika ni hara mu mujyi wa Uvira barwaniye, kandi n'ubungubu baracyari banayingwe rwabuze gica, ariko umwanzi we akomeje kuza progress za imbere. Niyo mpamvu mugomba kuba maso, kuko uyu mwuka ugomba guhagarara. Niyo mpamvu aka kavuyo RDF yo yamaze kugaprofitiramo. Aha ngaha rero ndagaruka ku mugabo witwa Vitali Kamere. Uyu Vitali Kamere biri kunugwanirwa ko yaba yamaze gufungwa, ariko ndabigarukaho. Reka manze ndangiza inkuru yo muri Uvira. Aha Uvira rero hagati y'umupaka wa Kongo na Uvira akaba ariho habereye imirwano ikakaye n'ahitwa Kavimvira. Akavimvira ni muri Uvira, n'ubundi habaye imirwano, habaye gukozanyaho hagati ya FARDC Kavimvira ndetse na Karundu. Aha ni mu birindiro bya FARDC habaye imirwano itoroshye, aho Wazalendo yatakaga FARDC. Imyigaragambyo ikaba ikomeje, ndetse abaturage ba Uvira bakaba bakomeje imyigaragambyo yo kwamagana uyu mujenerali witwa Gasita. Bakomeje kuvuga ko batamushaka, ndetse induru zikomeje kuvuga ko adakenewe muri Uvira, ariko kandi Abazalendo barubiye ko batamukeneye, kandi byanga bikunda ibi biri kuba ni umwanzi uri kuprofitiramo hejuru y'ubushotoranyi bwa FARDC baje gushotora Wazalendo. Iyo bababwira bati araje bakabateguza, wenda byari gukunda, ariko baraje bamuturaho bati ni umugambanyi. Byaje kumenyekana ko rero ngo Wazalendo bamaze gusobanura uwitwa Jenerali Yakutumba ukuriye umutwe wa Wazalendo hano muri Sud Kivu. Uyu musirikare w'umuwazalendo akaba ari n'umujenerali, kandi akaba ari senior mu mirwano, cyangwa se umuntu ufite ubunararibonye mu kurwana nk'umuturage wirwanaho.
ibi rero bavuze ati ntabwo turi bubyemere, mu ijambo ryagize ati ntabwo dushaka General Kasita, nta na rimwe tumukeneye hano, tutarabona umutekano. Ndende kubabwira ko uyu mugabo niwe wasabye ko Wazalendo itongera kubona ibikoresho, ndetse igihe yari ahari ntabwo Wazalendo yigeze ibona ibikoresho, kandi ku itegeko rye bitewe n'uko uyu Gasita ngo yari ashinzwe iperereza mu cyitwa Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Uyu ni Sud Kivu gusa ngira ngo uyu Kasita akaba bamureka ko yatumye Goma ifatwa ndetse na Bukavu, ndetse bikavuga ko Yagutumba yavuze ko niwe mu generali wagumye kwitambika ko Wazalendo hari ibikoresho ndetse ashaka ngo isemwe. Ibyo rero uyu mujenerali yavuze ko uyu nguyu mu Wazalendo witwa General Yagutumba yamaze kubivuga muri interview. Urumva rero ko ntabwo byoroshye, kandi abaturage bakomeje imyigaragambyo, kandi weka ko abaturage aribo Wazalendo bashaka kwirwanaho, bashaka kwirukana izi nyeshyamba za M23 ariyo RDF. Ati ntabwo tubyemera, kandi kuko nibyo tugomba kwamagana izo nyeshyamba, tukazamagana kuko zimaze abantu kandi ziza muri mu mutwe mu mutaka wa M23 kandi RDF. Ubwo rero Yagutumba yamaze gutangaza akazi, kandi avuga ko bidashoboka igihe ku gatsiko k'amabandi katari kava muri uyu mujyi, ko badakeneye Gasita, ahubwo yazahaza wenda amahoro amaze kuboneka, intambara irangiye wenda akaza nk'umusirikare nyine agatembera cyangwa se akahaba, ariko igihe bakiri mu mirwano niwe wamukeneye babihakanye. Akebo nigeramo, Bibiliya iti uko wagenje niko uzagenzwa. Mbivugiye iki? Ni amakuru mwagumye kumbaza munyandikira muti tubwire uwitwa Vital Kamerhe meze bite. Biri kukemangwa, biri kunugwanurwa ko Vital Kamerhe ashobora kuba yatawe muri yombi, ariko ubwo ninjiraga muri iki kiganiro ntabwo nari nakabonye amakuru y'impamo, ariko amakuru mfite nuko mu nteko ku bwiganze bw'amajwi bagumye gutora ko yeguzwa nako yamara kweguzwa. Urumva inzego z'iperereza ziramutegereje ngo zimute muri yombi. Nkaba namenye amakuru ko bari kumugenda runono, ariko ibi nagumye kubisaba ko ahubwo mbere yo gufunga Mutamba haba harabaho kumanza gufunga uyu Kamerhe. Niwe mugambanyi, niwe plan master, niwe master plan w'ibyabaye kuri Mutamba. Uyu ni ingambanyi, ndabivuga nshimikiriye. Iyi ni ingambanyi yagambaniye Mutamba kuri briefing ku mabwiriza avuye kwa Kabare, kuko bahanye inka, bahana abagore, bahana abageni. Aho rero urumva ko tukaba tuzi ko uriya mugabo atari n'umukongomani, inkomoko irazwi narabisobanuye. Ubwo rero niyo mpamvu Kongo yaba yitsamuye guta Vital Kamerhe kumuta muri yombi. Uyu Vital Kamerhe yaba yitsamuye ubutabera bwa bugiye gutangira muri bya bifi binini. Ntabwo ndemeza aya makuru cyangwa confirming kariyo oya, ariko biri kuvugwa, ngiye kubikurikirana mu makuru yacu ari imbere arambuye. Ndabaha amakuru kuri uyu mugabo kuko byaba ari inkuru nziza yamaze abantu b'abanyabwenge, amaze urubyiruko arugambanira, kuko niwe gisambo cyambere, niwe mujura wa mbere, akaba ari umunyarwanda ukorana n'abanyarwanda, akaba ari muri Kongo kandi umudepite. Ntabwo mwagafunze Mutamba ingambanya ari nk'iyi hari. Umwana w'umusore arengana kuriya ashavuga ati ndashaka ubutabera, ndashaka gukiza igihugu, nimudekure Mutamba ajye mu mwanya we. Kandi si we gusa, nyuma ya Kamerhe namenye n'undi mugambanyi w'ingambanyi urimo indani ndetse ahubwo w'umudemaye. Ndaza kubaha amakuru, ndabaha amakuru. Karibu rero mukanya.